kadai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan ra shepi da ka Orange Nissan, lom so pho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian baka sorkar jela kaladep menjur hapok ka yeng dorbar tauan ke jela ban penteri kam ya ka airline permit ha ka jela Meghalaya barok away nakaliang jong ka sorkar jela yamanta kadang ap ktien nau menteri katanat kampo ye gari u Amit Shah ba un khot ya kren Delhi halor ka ne ka jingdawa kabala ang nur la slem dau pait ba nong snong jong ka jela laru ban kedau hang ni baka sorkar jela kaladep penmiru ya ka jing pen bena ha ka Meghalaya Gazette halor ka jing menjur ban penteri kam ya ka airline permit ha ka jela Meghalaya ba dia ka bala pha jing tipru halor ka ni ka jing dawa sya ka sorkar pedeng Menteri jong katanat penroi sor ba Hamlet Sandoling ha ka jing kren bat kilat patai kubor ha ka khandai tarik u kala langkot arjar arpho ulai thu batang shio khtin no menteri katanat kampo yeng jong gari menteri rong ba bat ka kunhun menteri Shen kin salet chanong ba New Delhi ban tip ka ei karai ba ka sorkar pedeng kashim halor ka ni ka jing dawa Kemudian bagi ka isu ba sating mar haga waiting meeting bagi kedua buat Amit Shah bagi ba ini kedua yang po hadian juga Christmas nonton baik kedua isu ketika isu yang kita demand pada pikir kami ya KLP di meninduk mariwan usiam dan join menen mariwan mulai balik kedua yuban perkemah pada berkenika mentah jonika ILP isu bersama kesentar di menen usiam mulai dan lang mulai full support dari bat ngipat yo ya ka jumpa bangke ab sang lalu bagian khot na po dari ini yangi bagi bagi kerjaan nam tak ni jok ILP kam tam ni dari belapas deka house deka registration of house ya kenika junior kam ba day ban kam no deka ILP po ka stik ka jogi nun tang ab tang ya ski hanu no por bi on por dari ban lai lilam ba khre ngalai la khre ban yo ILP na du dong ki siun chwa ab tang ka por ketika por biang tam ba sing ban lai ban penskong biang ke chwa ka jungi tang ma ya ka yo patip ta malong ngiti gina wa be kum sarkar la last mi kren ko LP tum taru pa ba ko LP ka house mi ko LP sajtin ni du bat sarkar ne on ba ngi ko ya ka LP te kai ban mi kata un ai ne ai wong kum wong no ngim pala barang e ka ba ngim per kendo de ka tang ka long ba ni insist ngi ko ba sarkar dia kenai ya kai usiam la brief dari jangan sukai lagi ba person brifa garu la kran ya ketika buat saya berfat ini kecuali sukai lagi pet kemat info seperti itu om pi kali kesini kendo kali kesini ikut session parlimen dari ke parlimen dikatakan ketika PP jangka BSP mat tiu beri mat ko ala shimi meeting baik umi osok dia kata kalau mustar ki usyaki kedua bang ini kedua absa membuat meeting dan kedua dokter asisten seperti nai lihat ni ini lagi kedua tu dia orang bapak kenapa saya orang bapak abenta warna ke Christmas masih keren biang diskus lagi di isu bang dan yang jadi mentah kesini di ni orang bapak kemudian ni orang yang masyarakat kan pernah ni kemudian ni ba Minuan yang situasi long dia bersama orang tak gumai, OM. Saya sih yang sebenarnya, kan pernah itu bang, ngelai kedua iki deletion bagi lampu siam, kena cama, ikan lain lagi isu, kan sebenarnya itu. Tinggal PTX pada projarkan orang bang ngelai kedua iki kunci juga sokar baglia, mereka di isu juga CA, iki isu, tinggal sabun yang mereka. Jadi setiap kita up kita hadir ke Christmas di mantar lawar keluar kemana, berak dan dalam office dia mana lagi kalau siam orang pi mana di shop ke kualang tin po dari anytime before ini tinggi long kibar di bagi ban rak yang isu sisi Kani kadai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan ra shepi da ka Orange Nissan, lom so pho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka sorkar jela kala khot da ka tender na ka benta ban penken riak no ya ka office jong ka tanat PWD ka badon mentah barik ka bahe kumba ekar tam AA namar ba ka jing shep tieng ba yo ka ni ka jaka kan kala long kum ka jaka sa ki brio hatem yo maulong
Menteri jong tanat penroisor ubah Hamlet Sendoling ha kejing keren bat kilat patai kubor haga kendai terik ukla lengkot arjar arpo ulai thu ba ya ka office jong tanat PWD on sa penkenria no syaga jaka badon ke skul ba IIM Shillong Hanong Tamai. Ulai thu bagi don hadu santeli ki kinhun ki bala dep tap kerteng na benta ban yo shna Tamai ya kani ka project ba ka sarkar kala temu ban pelong kum ka wei na ki jaka sa nam ha nong ba Shillong ha ba on tei ya ka amphitheater ka park ka jaka penyang kali bat ki wei Jika tay kada kumpa arpoint kartong. Titu jika tay ti min apal min yang juga arpan. Tinggal bagi kuat ban pekelano tay. Ti ketika jika cukup di. Di yang tay yang bang habat bergaduh dan tay marba kami yang bekan dan kumtu. Mara kalau kumala mata tay ku office jam barik puli yang tay. Kiba pun kiba syok kiba langsung fine. Di mak katur kalong lo karma to. Kadang orang minum air lah. Jika sokar, langsung thai. Kau generation ada kau generation apa? Betul juga betul. Tu buat kamu long. Dia minum air lah. Jika tu kerja mata ini nak yo. Ini apa sebab? Nanti di pembiji ni ayam. Kita pelajari jaka. Berapa office yang perlu di? Kita rak asyati. Pembiji. Jadi kalau lagi tu, in develop. Dia kata kerja tu po barik. Dia bagi develop itu juga po barik. Dia mau pi bagi design mengi kadang mengapi kamlong ni gila kot daga tanda. Yang bagi kot daga icon structure. Kemudian kenal ke structure hantai ke ban internet ke ban kamlong ke sembol nam taka ke Shillong juga mo. Di kening la kot gila icon open tanda. Di kinan kemba santli ki farm hotel ki ba propose ya ki design joki lamba ki architect ba pair dan santli ki group mo ki different architect ki ban participate hatu ka competition bangi itu dan santli ngala spin artli ngala showcase dan slightly tidak slightly ru matang la banolot ya kawai. Ada banyak kau itu marki kata kita belum iba, tengah makmur kan kata kita ni film saya sangat saya kata belum nak tu, di kau yo dekat farm jo ba Ivan deh, job dekat jong ba Ivan, ba design kumno berpenandur yang kata ke barik point, saya dekat iconic structure. Hi banjir tu lada play barfat dan liam juga Shillong Smart Cities. Ban examine ban verify ya borok ki presentation baki present ki architect ba pair nai ki present maki the strong smart stick examine di bar khoi jadi ba examine ki poi likely pop ke final stage pada dalam strong smart stage ke khot i borok likely form dalam ya usiam liam jong puli minister ngak orang minister ni songlang ni pe Ipek bar khoi dia pagadu dekat jing examine ba bin ya di project marnu ka kan fi di gila alat yang di ka farm jong ba aiban ban lead ye jong juman jong si ka jongi baru khamtam bi ki heritage asset ke ba ngiran ke mar heritage jongi banum tabun juman so bakil ki yang baru maja dengan so tilaga kendo do kamno di komtang kan dika aku sesuar kan persen ni kita barakah kibon bak ki facilities dan dengan kita smart parking lot dan ki amphitheater dekat museum dan ke park kini akai gebriu tade komtak very well designed by Ivan kan dikaitan ba di dia ketika projek pada ban implement pada ngimpat action pada era dari yang design bila apa dia yang farm berjumpa Ivan kemudian buat ke funding nama smart cities nomor habur apa yang dia baru smart cities ke funding pada kalau 50-50 niru ni ngelak ban alat niat kita kalian ba ke funding ini 50-50 jadi yang pada ni marwa state institute kadon ni kecengnya ke fund dari portion pada mulai jawab isu ka isu gelap isu kerja loan ka
pun kau ni kumna kau kur la macam tu kan. Jadi kira projek yang bang la balik halu khadu jokar ka PPP mode. Ni lampu tar pi ketika asisten jokar central government long len ai. Barok khadu kedi aset kedi jumtu aja pasti kata ni junam di belingi peduli ya galak gitu. Di harapan sang pun kelalti kudu ban persambar penyo fon ban pendap ini ke 50 ke bakas tip ke bakas rekaman share lang nak dekat central fund maka ada mesti ini Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi dak Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kasorkar Meghalaya Democratic Alliance kababat yo lakam sensyar haga jella kalathung daga jing tokit halor ga jing keno baki ladon ki brieu ki bala kam yaladi baki dei ki brieu jong menteri sorkar naga seng NPP ki bala lei rung jubor ha kherdop jong ga DMR bat transport ha daina dubi bat ban krong pisa jubor nagi truk laban kedaw hang ni bakat to kan isngi hadian kan ga jingja nakaliang jong deputy commissioner ka North Garo Hills USC Sandhu ula penlong ya ga jing tokit bara ka jokopor ula penjari ru daga kendon ain iwei saw criminal procedure code haki artli ki kherdop ki badan hapo kan ga district khnang baki riu shim kabu kin namyo lat ban le ya ki kam krong pisa Menteri jong atnat penroi sor ba Hamlet Sandoling ha ka jinge kren bat kilat patai khubor ha ka khandai trik u kelalengkot arjar arpo ula penrem jur halor kane ke jingja bat ula ongru ba kane ke jingja ka dei ke ai ka bamon ra satya ya ke jingsong tenat hapo ke sorkar Narupa yang tu long podi kendu deh mi sekira tu kabinet kemudian show podi kendu kabinet oposisi teman kiki baru lara kisah ni lah kerate makin saya makan kemudian orang baca apa dan yang dibima bah korbo bah ya paling bisa kum ketika ngam sekutana ya kita kita boleh bisa kan tak itu kiri kilometer jaki gimana sekutana khabar bukan balang maksud kuat based on the report on the newspaper mau begitu kita belum bisa kan tak mau ipan tak tapi kene ke ini kamu itu nak apa ibarat kamu long sekar kamu di jalan ini tenang nimpa ya bahkan cahaya bahkan ini kamu tu ni lagi keren sekali tu kau batung ke agreement ni bang ini bang sekar tenang bang jumlah kini kamu itu macam ni orang baik cuma em menyebut kan eksis pada kategori benar kategori itu cerita terus ni boleh kamu tahu boleh kamu tahu tidak meh Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi dak Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri ke sorkar jella uba Hamlet Sandoling ula penrem jur ya ka kenhon kirunar ya ki bala suba baki dei ki kenhon nong lute na ri Bangladesh ki bala wan prong be ain chepo upur usam jongari India bat ban le ya ki kam runar ruser dangshen hapo ka shnong lat darang kabadon ha dauki bat ban lute ru ya ka wei kalong yeng ha ka shnong amdo kabadon ha war jaintia Om tangkata kanika kenhon kinong lute na ri Bangladesh kila syok pun mensawru wat ya ki sipai Border Security Force kiba appahara harong tila border outpost haka pratarik ukla lengkot arjar arpo haka bayadai bat kani uba Hamlet Sandoling haka jingi keren bat kilat patai kubor haka khandai tarik ukla lengkot arjar arpo ula ong baka sorkar kala shimkia baha halor kani ke jingja daga babata ya ki pulit jongga jela ki badon ha dauki police station bakin long ki ba ngor ban ai jingya da ya ki pait ba jongga thain war jaintia ki ba syong basa markhap bat kari Bangladesh nah ini lembaki social media lembaki kubor itu jabul tambora long ke ba sosi bar ba men bagi beriau nasliam duriau ki wan support jaga jogi ban syok menuti ban masa ni kon dengan support penerap jadi jenglek juga di beri begitu berwan suruh ketika cakap pulsa jogi
Jabat ke cukup poru masuk bah kiprit pahara kamtam BSF. Kumno ki ay yolat ki beri bonus pok ke cakap juga. Mereka lah bukan man bura arus apa entah. Hi, kuno kira ki beri bonus, kuno kita kenong tu kini nang ni India ni dapat Bangladesh, dari dapat Bangladesh BSF kini ban Jawa. Kuno ki beri uya bonus. Kuno soal kebuar pa buat BSF ru usap lima sama. Dia tu kau tiar rubuh lagi kau tiar. Ulak mana dah jong. Lalu beri otak pi ulak ni dah. Kamtam nada dari Bangladeshi dapat Bangladesh one support India juga berpenusah. Udah kau tu kau siap. Bukan itu slow itu untuk. Bukan BSF kini dah ikut sah. Berbar kini dah ikut beri juga yang jangan juga beri nak dia bantu bantim banluti hang tu ti thai borar. Jadi kami kesini menekom. Kajian tu banluti di khar Bangla paki beri kuat juga beri juga thai borar. Kadi ke man kapuan man mas. Kadi jam tadi kalau long palan. Dola permen saru iki beri juga dia. Ngas ngoba ngas sekarang tu kadi jengkana beruci besar. Mereka BSF bagi bawar halor bagi beri nampak Bangladesh kemudian beri rumah siapa ada juga bantu bantu meluti ya kejendon ki maret yang juga beri kejugi bagi baru hoi kena ki polis apa segi heru ki kemudian ke besok marba bantu bagi BSF ru tentang ki kamle bah ini BSF dari nak tu ki OC dan dia kin kam tikir baik bamni elak bagi rom bini kakak baman di kebaru apa ban IMCM nanti ki nosong bukan bodar tan kapun tie pada dan kedua juga juga kim di ban snap one report itu sing sarkar itu DC laklong po Jand Hills dan di po East Coast Hills itu juga ibarat lebih kedua bagi beri wan po Bangladesh itu malah hek ane long ke thaningi penginia takir mara sang juga jija beri itu penting marki noksesnong paten bodar upai ba khak legru umli bantieng basmi bona ban ujor ya gadundo juga syaka sarkar long la ilut wan sagiru mikro basap juga pi kedua ban pisang menerap marki sonji posoki posokar long menerap ban pe ipai ba juga ta ba sai kapur di nganskru UCM ban banjur ba untuk keluar dan jong BSF bagi Bangladesh nanti kemudian beli orang kerumuan cukup nikah cakap kesugi. Kini bentah bat kahu. Tendrai haba kam tak kelu home besar. Kelapan pau ba kejuran juga man puar. Masmu ya kata kan man hiruk dengan ni kan hiruk warba kam tak kapu juga. Lalu dorang man puar ini magi. Kumpulan example ketika infiltration check dia nanti. Ki besar kita tak cukup armor. Ya ki check. Berapa pun tak, beri berapa pun tak hanya terkam. Nah, ada macam yang kita ban pun, ikiman puar temalong belum tak kami tepai. Jadi kan saya kerana juga besar pada kamban pun ikiman puar, kadang pun ki beri kepada saya kerana singgah kam. Kadang tu nak kerana penjajah, bak kejiga kadang pun. Kani kadega Batisi TV bat pidang pet ya ki khubor baman kasni balwan rashe phi da ka Orange Nissan lom so pho nia Fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Katanat penroisor jong ke sorkar jela lengba ke projek jong ke Shillong Smart City. Kalapan kre pan shnano shen ya ke Smart Road. Najan ying sa jong lat ke jela ter syakathain polo kabala antat ba ke jinglut kan poila kumno lai folklore tengka. Menteri jong katanat penroisor ba Hamlet Sandoling hak jinga kren ba gilat patai khubor haka khandai tarik ukla lengkot arajar arpho ulai thu ba ke sorkar kala de pen kre lut ya ke detail project report bar ka syong mentapat setang hak katanat penroisor bar hak katanat PWD roads ban IT syakanu ko company neki kontraktor kiban pentrai ya kani ke project. Nak lihat juga Shillong Smart City Club kerja dia kini ke smart road. Wah, kebaniat rumah ketika ni yang gubernur teter sebut Thai Pulu. Di kini ke projek akan pergi kembali ke Kurur. Dia kini pada mentah bila kerja ki borok ki DPR jui
bak kasong sahang yang jongi urban ada juga urban bak piludi bagian IT modoban putri ketika ya ketika serok seperti live kukur bagi orang ke smart road kalau kita benda ketika serok tergelong ke karet ingin penhe kinon kinala kiba he kiba kedemlang jebok jebain mar smart road mun kenlat jeung jebok jebain jeung saput jeung ta di pros ketika kami kegiat ni juga rumah saya juga penyian passenger penhap passenger di kita ini kegiat di smart road kan di projek dari kelong ba lai pokrol dia kan dia pada mata marba ngale construction buat ka pilu diru bakam pilu di nomlak ni kan ni dan tak syong pada nak liang jungi ingin saya rai ke khadu mudah ban lemba ke Sulawesi ke urban ni ka pilu di bukan pentri ketika smart road nang terpo i ke nadir yang jogu gubernur. Kalau apa kebentar ke Bakadu ke final stage sih tambah yang cukup baik baka department juga di marba kamu ilong syuk tu garkom longiu kita kan mau rak dari kerja kalau malam ini ke pemerintah kemudian min sabdi nation di ya kita kepada hang tu kita pek mata ke akan ki badan gosong tu bersang ban mendiakan sebarki kalau ini pekerjaan iki kalau ini ostang pada ketika projek buat mai maka sekarang kita juga respon ngarang ya ketika NBC marborok ketika perlu market ke pentri ke NBC ke NBC hadu manta kampat hanover ya ke building syagika municipal kadang-kadang pala bantik ausnya ya tar handuk NBC kalau IT hangi tinggi selap pada bandar kemudian pada ya kita nongsong dukan belasong tengmensa Kani kadega Batesi TV bat pidang pet yaki kubor baman kasni balwan rashe pi da ka Orange Nissan lom so pho near Fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Kesorkar jela kalau bu thong ban yo shna thamai no ya ka yo Shillong kabadon halaim kra Shillong lengba ka project jong ka Shillong Smart City bala bei pisana kesorkar pedeng. Menteri Jongga Tenat Penroisor uba Hamletson Dolling hakjinya keren bat kilat patai kubor haka khandai terik ukla lengkot arhajar arpo ulaya thu bak sarkar kala de penkre nadong shadong yaka detail project report bat ka ba sa menta ka long satang ban IT no yaka work order show contractor ban yo pentrei no yaka ne ka project ka balamang pisa life hope klor tengka Kajingbu thong jong ka sarkar jalaban shnatma yakani ka yo Shillong kalong hadien ba ka building jong kani ka yo kalator ba dangshen kinong shong yo kila shulai thau na ka jingman saw hadien ba ka slab jong kani ka building kalatwa kumpul monta kali ka smart cities koyak chman hadien mengi layo ya ka ya UCO jong ka Shillong smart cities tikam ni koyak chman tika PMC ru kladon ngade bantung ka PMC ke bayo ni ketika IP global. Ketika PMC kita kalau persang ban kere ki bopon ki DPR. Di kumulong manta ke ba ko ban ya share ki wong ba ya kini ka light infra market. Lalu ban khot tanda light ukur. Ba kini ka light infra market ketika long ba in penduk no iaitu ka yo ko barem nomor ba kumulong skan su kayu kelarin plat bagelbu apa kajingwa yang itu langsung yo hangte tinggi bala gemle udut gemle marmaru re asasi ko jak lu bak basni penasa bak lajate muslim bakawe ka slap ha po yo lain kha ti ni sim ni ki fe bag yang ni ban muslim liban le no won ti padu ini ga project juga lem kha market apa smart cities kelade lagi di PR bar khoi di ke projek ada live kukur bat dia ka tendar de khat bat sa sang mata tamban ju ai ka work order sau kontraktor dan khat ida ka open tendar ka belang de balti ka basai ka bebet iba kelale nampak ka Shillong municipal board ka tendar bat gade ban alat bat ada sang man ai no ya ka work order sau kontraktor de ban Shillong de marbanyak bat kumawa Marboro kile binti gam da khat kula sai ni gam kile bin po office
Di kasat sama naik ke order sini ko tua. Kata kalau bawan ke project jok mastis. Hagajo kapor uba Hamlet Sandoling ulay turu bagatanat penroisor kalamang pisa prapo klur tengka na bentaban sei sakaway pat kayo thamai hapulo ya bagatanat penroisor mentaga dang penkre nadong syadong ya gijingdon kam bat kumjuru ya detailed project report. Kabaru manta ilana penkre show bagin khot tandaru ya kenika pulo market kebanfat kuma prapo kru. Karena semua ke pulo market angte kebelang atat juga nika ya kenika market ke dalam parti ke bagian supply ya ka dia keniru ni nang pekre menta ki DPR ngadap di sasan katu ki formalitas sebagai ni yang cukup office kan page juga site barakoi marba ka site belum company benda kenu kejumut ni entai kita bagila ban khot tendaro ini ka pulau market ru bahkan ni ka project ni kalau ngomba prapokro. Sony has opened its first exclusive brand shop in Dankeri, Shillong, with a state-of-the-art ambience where you can experience the latest innovation and technology of Sony products under one roof. Come and experience the best-in-class Bravia OLED wide range of Dolby Atoms, home theater, party speakers, DSLR imaging devices, headphones, etc. Special festive offer now available. Visit today and feel the complete entertainment experience like never before. All products available on Easy Finance with 0% interest. Sony Center, Shillong, Gems Arcade, Malki, Dankeri, Shillong. Parking available. Contact 908 9025 788. Lalin mo. Kajilla ka babun kisap, kalong kajilla ka bapaho kam. Shimbenta haka free skill training bat ka limpung penrung kam, hapo ka supporting human capital development in Meghalaya. Jetwings, the leader in quality training and assured placements in the airlines, hospitality and tourism sector in Northeast India. We offer diploma courses in airlines, hospitality and tourism management with a 100% placement guarantee. Jetwings has been awarded in category of India's Best Institute in Placements at the India Skill Summit in January 2015 at New Delhi by ASSOCHAM.
Contact us at the given numbers or visit us at Upland Road, Lattenkra, opposite to St. Margaret School. Come, fly with the leader. Want to stay fit and strong? Why waste your time at the gym? Get your own fitness equipment from one of the largest showrooms in Shillong. Visit Fitorium at Nong Thmai, Shillong. Here you can get the best and the latest equipment available at a reasonable price with certain discount like treadmill, multi-bench, AB exerciser, home gym exercise cycle like cross trainer, upright bike, dumbbells and a variety of sport materials available too. For more details, please visit Fitorium at Nong Thmai Main Road, Shillong or call at the number 94023 88399 and 94367 95451 or email at cornelia2307.ck@gmail.com. Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadien baki runar yaki bala suba baki la bandai gi nongshong shnong jongkari Bangladesh kila thombor khakha yaki pajba nongshong shnong hagathain riwar dauki bat kumjuru yaki Sipai Border Security Force ki ba apahara ha khaput nakaliang jongka Hinyu Trap Youth Council kala shim yakarai ban lai yakendu yo menteri ketanat kampo yeng jongka sarkar jela u James K Sangma bandawa baka sarkar kadai ban penklan no mardor yaka Directorate of Infiltration ka ban te alakam yaka jingwan prong bean jongki riu runar nagari Bangladesh ban le yaki kampen trem siapa upu usam jongki shnong kasi hagathain riwar kibadon markhap bat kari Bangladesh hagajing kren bat kilat pathai kubor hadin gajing kendu yau director jongka Directorate of Infiltration uba opasi haga khendai tarik u kelalengkot arjar arpo u president jongka Hinyu Trap Youth Council usamla Robert June Kharjarin ulayat ho banakaliang jong director jong Directorate of Infiltration ula pentip bak jing bemla bantrai kampura jong office kadai nakadau baki pulit ki badon hakani katnat kidei ru ki jo hi ki pulit ka jela ki bahab ban pek ya shongsuk shongsain bat ki bahab bantrai ya ki wei pat ki kam bala benshet haki da katnat pulit nakaliang jong uniu nong yalam jong HYC ulayat ho baki mat jing dawa bahakmat jong sengkilong bak sarkar kadai ban penklan no ya ka Directorate of Infiltration da ka babu laki jong ginong trai ki ban trai bet tik tang hakapai dei bar kajing khanglat ya kajing wan rung be an jong Mendari nari Bangladesh syapo ka jela Meghalaya hadin baga sarkar India kala pas ya ka si bata ni sothu sai bakin sa pentri kam no shen nomor kumbai ile la don kistit ru agar India kum ka UP baki wei kistit bala na pentri kam sai chat ya ka si but nalor kata kelomba kumba POI hakini kisingi ibal adeb ba kani gajing wan turyap turim jongki Bangladeshi syaka jela ka jongi kala long sa papalap hoj barok sikatangi yo jingtip bagi ta ki khar Bangladesh ki wan ya kaban tu igi mau ki siap ki ding ki sit ki banwan luti kum kitangi sa la yo sngowi nakapor sa kapor rei kadi gajing wan hadu ki pedeng sinong hadu cross yaki yasi khatsan 40 kilometer na u 0 point ane na u 0 line jongka international border hadu ban penmensau ban tu ban luti ban mendin le hadu bakinda syok wat yaki BSF ru kalong ke ke ba nyemla syuk ban pediang kalong ke ke ba nyenemla syuk ban chu samjat kale jong sek ti kejungwan kendu jongi ya u yaki officer jongka Directorate of Infill nomor POI ba nadu baki senaya kan Directorate of Infill da finpage yaki kendon da finpage ya kamandit ke ba don hapo jong ka website da finpage yaki ya ka jing temu ban senaya ke Directorate of Infiltration kalong ban yadai na ka jingru klep jong ki men jong ki poiwer khamtam jong ki foreigner ha ka jala ka jong henry hadu mentapat kalong ba ngiyui ba kam semala bantri kamba Kibriu ki light na BSF na lor ba kila light na ka patrolling jong BSF ki light ru na ka patrolling jongka state police ki luti ki syok ki dat ki penmensau ki briu kapan pau ba kani ka field jongka Directorate of Infiltration te ka jumut ka jongi kalong ba ngi wan da ka constructive mindset ban keli ka ke jingduna hapo ka Directorate of Infiltration balik ki mla ban bu ki watch post balik ki mla ban don ki patrolling post ki babiang bat balik ki mla ban bu ki check post ki babiang hi bat ngi kendu iba pasi badi director
ti nakliang jong ula pen pawangi ba ka waina ki jing duko jong ka Directorate of Infill kalong ba kala day makana ka director henry ki staff la ni ki police department ki digi juk i police ki badan bat ka district police ki digi juk i bro ki haban page ya ka law and order ki haban page ban register case ki haban page ya ka investigation yang ki case bat ki digi juk i bro ki baban page ya ka ni Directorate of Infill ti kumba POE ba ki bobun ki district ki la duna staff lupa ti ya ka jingkit ke ba day ban kit u hati la ban kit jubor kulai Tinalor baka district police kala aduna staff lupa kawan sa kanil Directorate of Infill kabalaan another responsibility kabala anang pen kia susu yang Directorate of Infill tiga tadi ka way ka ba ka jingduna bat ka baar ka jingduna kalong ba haka infrastructure wise ru kiduna manpower ru kalong kandiat ti kata di ka way ka major ka ba ki lapan pau ki jongi hot ngi ui hakini ki khandiat sngi khamtam nak liang jong ka hadin bakala mi ke nasi na sam kala don sibun ka jing kem khamtam na po rata cara bana berni ti henry nakani ka international border pat ngi ui ba kadang kaduna kata ka deportation ti hot what ki bobun ki di ki policy matter ki ba ngide ben keren ti nakaliang jong ngi kaseng nilakan tu ya ka Directorate of Infill ba wat hak ka jing duna jong ka di ban tristom ya ka ban khlanya ka ni ka ki watch post ki di ban khlanya kini ki patrolling bat kunju ru ka di ban ha susu ya ki staff ki ba khambun sai kini ki sensitive area la ni hakini ki border area nakaliang jong ngi hakini ki sngi ki banwan ngin salik kendu ya home minister ya ka ban dawa nakaliang jong minister ba di ban sekirkit no ya ka Directorate of Infiltration na ka district police kidi ban don no la ka jong ki staff kidi ban don lagi jong ki officer kim di su ban yak le lang ka ju kini kin pet ya ka jing te alkam ka jing rung ko club dari kan ni ka district police kamat pet ya ki wei ki issue ki ba tengku bat ka hapo ka jela kata ka di wei ka ba ngin sa demand na home minister ka baar pat ka ba ngikwa ban demand ka long ba om di tang ban segregate ya kini ri ka ba ngikwa ban ui ka long ba di ban ris no la ka jong ka battalion ni ya ka nam ta ka Directorate of Infill hi menta kin haban pedon kam da kini ki battalion ki ba di ki battalion jong ka district ti ka jingrung jong ka club jong mendari ka bobon ti ngikwa ban dawana ka state department baka di ban ris no la ka jong ka battalion ka ba di bethik nam ta ka Directorate of Infill ti kumbang UI le matang ngidon ki SF10 ngidon kita matrai le si in the interim kila manang penon kamru wat da kini ki da kini ki SF10 bat ki suwat ki sot ke dang don nomor mai ikin haki jaka ki bom da idon kam kin don tinga haji UI jungi kala khamba ba kin don hakini ki area ti kini ki bat ka balai ka wangin sa demand na kaliang jong home minister kalong ba om dei bandon tangka special battalion om dei bandon ban segregate bat ka ba important kalong ban penbiang ya ka jing trikam ki habandon ki office ki habandon ki kali ki surok ki bamla ban communicate na ka wei ka snong ha ki border area ki haban sana ti henry kin patrolling kumno kin yait kumno ti kini ki main issue ki bangin sa place demand na kaliang home minister bat ka wei ngi de ban sothu sai baka jingpan khlanya ka Directorate of Infiltration kamut ru bangi nang penkrek lupa ya ka ban pentrikam ya ka LP sebut kada kalawan kita LP la da kam khlan ka Directorate of Infiltration manu ban check kita kan check district police kan kem itu ki ba ya show adat ki ba ya bat bor ni kan page itu ya kan ni ka ya ka entry jong ki foreigners ti na ta kadaw kalong ba ka jingpan khlanya ka Directorate of Infiltration kala along ko ba ka jingpan khlan lupa ya ka kajingpan krek lupa ya kajingpan trikam ya ka ILP in full spirit jong ka ILP ti nakaliang ka jongi kumbang ong ba ko habang ngidawa ya ka ILP ngikwa ban iba kata ka ILP la da kawan ru ka di ban klan ka di ban trikam ba ti khnang ba kan klan ba kan trikam ba ka Directorate of Infiltration ka di ban klan ka jingrung ka klep jongi mandari hapo ka jela ka jongi the first blame ka le chai BSF Nobly di Maki ke badan ada zero line. All ni lah dah kemdei makna ada zero line, almost to the zero line. Di Maki the first line of defense, and the first force kaban page yang tak infiltration
jongki foreigners di maki ki patrolling ki the border kumba hitip di BSF ki badon ada almost the zero line and the zero line di ke police pat kadon kham sedin dia di henry any arrest kanu ka arrest kanu ka checking kanu ka identification ka trial ke ikale beda ka state police ka BSF ka syukem ka IT police ka state police ka bahaban le yekta ki di ngila kali ba hato ka don em ka joint patrolling nakaliang jong USP uang ba normally kam judon ka joint patrolling tangba haki case to case kidon pat ki case to case kiba yo ki information kiba bakadon kata ka movement jong ki foreigners pat ki setlet iting re normally pat ki ba kam judon ti nakadang yong pi ba ladaban penklanya ka director infiltration kumut ka patrolling ka bandon ti ladaka don sendon ka joint patrolling jong ka directorate of infiltration bat jong ka BSF kata kal anang sengai su ya ka je berhujung di henry ngiting ikwa ban keren sai kolong ba nakliang jong sen di ya ka BSF ngam don jingsan ya kumba POE ngiting ikwa ban penpau ya kata nomor ki bobun ki ni la dari dei nak je berbenggali li ka tin ka tlip dang yajan beti we mo ki yadei makana ari gede gaju aja penriu ta di nat kadau kelong ka concern ka jongi kelong ba mi kuak ben i ba kastit hi dala di ka di ben ai ya ka defend ka babiang ya ka celang ka jongi Kani kadega Batisi TV bat pidang pet ya ki khubor baman kasni balwan rasha pi da ka Orange Nissan lom so pho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Usamla Remiko Sayo, Wei na kisamla ubala Raikot ban Yeng halagi jongki kijat, dagaba Paikmat Shaka Karkana Shnaflim Kasi, haka Kendai terik uklalangkot Arjar Arpo, ula pentip, bahaka Katnyu terik ubnai kelalangkot Arjar Arpo, on sa pelaj pajba no hapo Biju Cinema, yaka film Kasi kaba nengkong kaba ula deb ban Shna penbit penbiang, yaka ba ula ai kerteng ka nongrim. Hagajing ekran bat kilat patai kubor usamla remiki sayo ulaya tho baula hab ban penlut hado nyau lak tengka nagbenta ban shna penbit penbiang ya gane ka film kabala simpor ru tang hapo arbnai ban ring pendep hagi jaka ba pher jong ka rilom khasi kat kum gajing tho jong u ya ka khana jong gane ka film la pensyong nongrem halor gajing im ban le lutphot jong ki samla jong gane ka juk ka bamanta Haba benrap halor gani Presiden jong Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shang Pliang ula kentu ya kipai ba bakin a jingkershan lem yauni usamla ubala yeng halaki jong ki kijat ban penmi ya ka film kasi keba plelar ru ya ki weipat ki para samla hagaliang ka yok kam yok jam kumunong ya lam jong ka kenhon ki nong tau film kasi uba Commander ula kentu ru ya ka sarkar jela bakan yarap lem ya ki nong shna film da ka ba a ya ka subsidy bat ban tau ru da ka policy ka ban yarap ya ki nong tau film hagi babon ki liang ka story sepanggali ka film kanong rem kan sibatay kindiat sepanggali kalau sepang ki kena kajuk bumta mo long ba kiwat eta kanong rem long su pahu ta ka bedang pahu ta le sahu mo apoi bersama kedut ta suang long tai te ka dia tat sepang kayang kasem babun ita yang shoot ye po Meghalaya Kebabuan ni shoot stage po riboy nanta Shillong kendiat kansaj kebabuan ita ngile riboy district berboy. Ini film dah untuk jolak lah boy kejing lu. Kejing sina film ta kadang dai gani kasin ke baningkong. Kendri ngala shim benta ada film jadi bak kaman hi ningkong bai khot nga ban chu sya sakpat kata gadi ke film sanlak. Aslam hi kata demat arajar kan jumba kaman hi ngalong ayo idea mah teh apa bun ibril saya kan do ka film mafia nata ka film pedok long ba syuk sepat kan teh hadin tu ngapakat ngarut mana persang sina film ngala persang hima ban sina ka film artli kata ka film bangla persang ban sina tebalong hatu por barang sedang sina empat dan kamera certificate ya mars ndap sina eta ka film kata kowe ka film bala ai kerteng balamong buat kowe keput nomor kesnam ya mars ndap sina eta ka film kadai ka film ba long copyright mah
Mas ndap sina hi ta film imut ban pemi ta hatu kapor kami no kali ba arajar khasan ma CBFC ta hu arajar khasan ila mut hi ban pemi ta film artiliru tambah hapsim certificate ba ta atat bagi copyright ta ni kami ngalom kami lecture ta ban sina film da kasem jing syahi nomor ba tentang ir ba be lalaki kam sa wer aktor dia te dakum naru dadi ba shoot be continue ta arbana ta lati krabe benda tambah alam bun ba shoot kena ta satu weru kalau ba ki aktris su gimleri basa jan we basa sya nong ston ka barihon yoknya nata ka ibawan suk supai bas syong basa stisha umdan kuite kediba ko musningi ka merina walam oh kediga film ba director ba Anthony Kriam haju kapor de nongwahi jokoni ka film lawan punya kenduk mene try po biju ta ong ba wailat artayo matni nomor ba 4 dan film ta matni balai nakling jungang lawan ban senran nomor ba nakapor sya kapor bi ki samla ki jungi ki bhaban wat kam chubu kum ne lo wade mane ki baraka gitu ki nong ya bar punta ka bhaban yo kam yo jam te haba bom yo kam yo jam lumpa kanika kam sna film kanong kawai naki lat ban ai kam jam ki samla ki jungi te haba kalong pat kalat ban ai kam jam ki samla ki jungi kadon kam pat ya ki pat ba makin tersya namar pistu hi haba laraki wan kinong pet kebon kinong sna film ki yo nong yaki nong ak film bermila ban ai nama hakam sna film kidon ladang ipek untuk ke isuk haban sna film andai nadu bingkong ki ba involve ki bun hak department nadu nong talk script hadu nong sna jingruai unong ruai nong ta editor cameraman makeup shibun ha sa transportation ka involve ha shibun tika jingkerpat ke jonga kalong ba ni kerpat ki pat ba bakin sobha ban kershanlen yakin ki film kasi da kabakin kin one page hapo sinama hall mendai ro ban kershanlen baki YouTube namar ha YouTube min nombu ya ka film lain nok tangi ki jingruai ki trailer ni laban ko YouTube pre ka film lano film nomyo i ki YouTube ka kawai pat kaliang ro ni kwa baka ga government ka sungthu ya ka jing don kam ban kentiu ya kene ka national film hapo me kalian awai ka government kala itu kum ka industry dari kamdon kata ka propar polisi keban yaram ini tu ifikum ha asam lada unong asam musna film ki ay ka subsidi na mentaba unsna ka film isubu kadai silak ka jingnut jang ka film da arkosan persen ki ay ka subsidi kalau ka jingyaram na mentaji kum kanuk saru pet pi hapo asam naka bentaban renovate men penthamai ka hall ru ka ay subsidi kumbalong ni hang ya mekalia nimdan ka polisi ka babiang hakaba kinong ki hall try hall kala penduk no iki hall kum hapo jowai lado harlai rembai lado makam dan ka ban attract ban yakini ki investor bakini invest sakawai ru ka point fi kiladon shibun hakini ki kum ki bagidon hapo shabar nei ki ni ongka itu ki inox ne ki sinama re ba dan ki ba per hapo ki IMAX ni kita kila kwa banwan ban invest ni hapo meklia ke jungi rega jike kalong ba ya ka dor jo ka tiket hap fix daga government ka ba mju jia kan ni hapo India ka mden rekunta asam ngila nai free rate hapo Tamil Nadu hasau fi ke ka kiu ha kan kam film namat ya ki tiket ka ki fix ida utrai but utrai firm but utrai hall but haba fix ka dor ka revenue ka lech government mden ro ang ba fi fix ma fi klumar de ka revenue ka lech government ngidon kami ka free rate ka baki baga government kadiban ai ka free rate hakaba shubu menta ba sayo la sutho bla pulut nyolak te katno ka tiket umbu ka dor jo ka tiket te ka shong ki pai ba pada kin baruan ngila sutho ingin numbu isi ajar ka pai tiket ya ka balong ngila sutho ken ngila banbu sispa sempo lan sispa arko dari kumbolong menta kala fix be the government karit kalong sispa bakani proposing ka first class but improve ko ka second class na kata-kata kim wan sa kemat kini investor abangi ong government persina hol ru kim tre ban persina ngatrai ngila juan na kapor sekurang ne ni ong government ladang idon
each and every district headquarter ki hal kamot sibuk mentau wak sayuk release ka film cukup ki nyau tli ki hal te sibuk la yo nyau sanpho aja nak ka hal nyau tli lolong arlak sanpho ye no dan dari mentah tang habiju release telo do yo kena silap melakut silap do arlak la yo arlak Kani kadega Batesi TV bat phidang pet ya ki khubor baman kasni balwan ra shepi da ka Orange Nissan lom so pho nia Fire Brigade Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi Bentaban wan rakyat kejingnya teli ber kejingnya iej para marjan haga senong gathau kedor bar senong pathar khma haga nyu tarik ukelalengkot arhajar arpo kala penlong ya kejingnya bam khana senong dak ba peniap hadu henriu teli gi masi bat san teli gi sniang kani kejing bam khana senong ka bajulong sisin sisnem hapo ka senong pathar khma kalong ru komisi Bentaban priang buram ya usnem thamai arhajar arpo khanang ba unlong usnem uba paho pahai baru usnem uba wan ra ya kejingko jingkia kani ke jingbam khana snong ha ke snong pathar khma lesi laban ong bakala dei ka ba khamper ha ba yenu jor bat kiwei ke jingbam khana snong namar daki hajar ngut ki pai ba nong snong snong nadu ki longkme ki longkpa ki samla ki temen ki kro bat ki hep baret ki lawan bani shimenta ban panpau ke jinge teli hapo ka snong ka thau kum ka jing piang sngo bha ya usnem tamai hagani kasngi hadien balakut ke jingya bamdo kabakila sam shaman lagi tenumiyeng ki pai ba kila beteng pat sa ke jing penlong ya ki program ba pher hagabalai shimenta da ki khon samla jong snong pathar khma hagani ke jing lek men bala penlong da seng samla snong pathar khma bat bala karshan da dor bar snong la wan bani shimenta ru da u block development officer ke jirang CNRD block uba DCM yong u officer in charge jong ka pathar khma police outpost uba JK Power uba Cornelius lalu kumu kongsan bakerpang bala sakhi langru da ka jingeron lang uba Najim Kharmalki usordar snong jong pathar khma bar kuntup ya ki wei ki reorang ba na kaleng ka jonga ngai ku blei 6000 ngu anong ipi chabas seng sama snong pathar khma pilale ya ka ei ka badam kamtam nak da ka snong ka thau ko jong pi haba na kaleng ka jonga hakine kijat sini nak kalian jomba raung tri lokot yang apa pilih menuan nak jingir ke ya kan New Year jingir kesenong pathar khma tengam ngam kemilenti bakal long gran hadu kane habang ada nane ngai tuhok epi manga dapsha da kajikimen ngai i bagi kun samla jong pathar khma ngai i kata kalawai bapnai jong ki kun samla jong pathar khma ilala ban lekan ne hato ka pathar khma lane ka western riboy kadang long mo pasadin kadang ya compare Iwi ki sinong ki bapau ha ka jela kinamla balle pekat kene ka stage ka bahe la balle kena kalian ka join on pichawa seng samla sinong pathar khma go ahead I will be there to support you ngai ka jing kersan ka bapurai ru ya ka dor sinong ha ka jing lam jong uba Najim kane ka dak jong ka jing teli apo ka sinong ka thau kum kane pinamla banyo lana ru henry sim ka kabu ko kinu sung snau nado kilong kemi kilong pa ki kun samla ki hebrin sim ya kane kabu chisen system to le kemenda ka jing ejbar ka jing kemen kane ka dak jong ka jing teli hapo snong ka thau nganot panong apa don ka jing teli kam don ka no ka jing hapo snong ka thau pila ban train nak ta ka ba kamyan pila ban pe ya ka baduk ka bistom pila ban le gi kam ki babha ki balong nam ta kamon ko jong blei tana kalian ka jong ngai ku blei kerpang nadu ka dorbar snong ka seng samla bari pai ba nong snong jong ka snong pathar khma e baro ko we na kan turu pi tonon pne e ka ne ji teli ha po snong po thau ko jong pi kumbong John Kennedy president jong Amerika don't expect that the country will do something for you but you have to do something for your country kabamut ba mapikom kino snong wat kmilen ti ba snong pathar khma kanle ei na kabanta ka jongpi kene mapi kai ngaduk samla kilong kmi kilong pa phide balle ei na ta snong ka thau lana no kakam phide bendon ka jinga trelang apo snong ka thau na kmilen ti lana nga kermen scam ba ki kun samla jong kane ka snong pathar khma nang ne sakmat kenang don kata ka jing trelang kawai ka kantin ka bang ada sutenat bha ka bahasa Ikran Dr. Didi Lepang ka baong haktin pareng survival of the fittest habang a president kumne iya kina ki hebri dang ne kano ka mesim jua ka kemen
Henry survival of the fittest. Lada pimlong fit, you will be reach nowhere. Kamu lada pimlong fit hanga jim ko jumpi pinam poi. Ngam kirani kilong kemi long pa. Karta ko jumpi kalakun. Henry ngapa shikin tinar kentin berkan nak mentagi kun samla jong shong patar kema. Ba survival of the fittest. Nang nenga kwa bakin mig engineer, nang nenga kwa bakin mig MCS, nang nenga kwa bakin mig doktor. Laradan kum kita kinong ilam hapo kasinong kataw jopi. Nga kirmen scam makasinong partar kama kalong kawena kasinong kapapernay haka district riboy, haka jelaban haka rihi barok away. Ikwa abanay kajin koble Christmas balalay uba ay kajin kerku kerdo kerhay bakar pangai uneu senam thmai uba don sibon kajin kermen nak benta jongi barok kapatar kama Youth Club and Social Welfare Organization kalakot lang yang banyak poi lang sakane ke Jaka sakane ke Lempung kapen ke mau yang ki jimpule ke bang ajuyo bani sepang kiwei pada ki seng hakiwei pada kiri kawai na kita ke North Hastings Community Integration Association Satai Spori Pareng kabas seilun ya ki kun kikti kikime kikpa nalagi yang kisem kiong milut wan lut sepo madan berat itu mobile jong pi seye kangi yang kisem no kaset kebam bi wan banyak dorang kalang swa kun lut iki badan apa prasno paratau ki badan sikiwe ki Jaka wan banginya sno terlilang kawai kane kade kata kaba nakaliang UOC lapun pau mana bakade kasing baningkong ba inyoi ban mengaru masaki bakasin baningkong ngayu mencem snem ya kajing he kajing krau bak kajing don kam ka importance jong kane kajai Lempung kaba wanrai kajing kajing teli kajing tesong kaba wanrai kajing sngau try la kajong barakum kane khlimat ngatip scam baha kawai bakawai ke mensem jong nong patar khma kadon kane banga ya kasinong ngajong kasinong patar khma kade kasinong jonga kasinong kebadai bandroi banpar kasinong kebadai ba ninja syat ya klan kasinong kebadai banginya kiu khmat nyai ngoi belai nak benta snam balalai bangiladap kerhai de kejing ai jing ku jungu kane ka sinong kane ka Jaka kalong sisa kabasat kabaklan kaba ai but ai bor bak nganut banong baro sistem ngadon sane mencam senam ngadon hapreng kejing kuai kejing kia भेजा मेरी रेल में मेरे जूते में तू चल के तो देख सब हल के तू मसली में चल के तो देख तेरे मसलों को जड़ से मसल के तो देख जमीन आसमां में फर्क तो देख मेरे जूते में तू चल के तो देख तुम हल के सब मसली में चल के तो देख तेरे मसलों को जड़ से मसल के तो देख जमीन आसमां में फर्क तो देख मेरे जूते में तू चल के तो अगर भी असली में चल के तो जमीन आसमां में फर्क तो Por wadana kisimana lai duhai luluti hai berkat kuslai yo sarangan duhai do ilano sabnen boy sakandau benjo ali balana antumaki kusuno katu ya kastam tumi hagi kaguna do anchi yo chuna ali ni wachi
Siapa sejengit tangan ioma yang abiai berkemen habang apet ya di marway nga shoji usno super ikmat di pechobi kaptam lele ya babirgi jing halang lagong kasi kung slap bajao halor kisla tagshi tay porti yang apabalong kung takong kasi masyay malaka po kung tajuki jong pingan yo ko. Oh yeah, yeah. Baikan pangalahang ihakapurkay nagkajing matagya pihimarway nadugas pangapawjing mujing perkat nabatajong pingan wakala napoy perkat kung ikinda shisha kung mapibait hiwan hakajing yamjong na pinay kajing pos niya babalawar long menta kabangkaan no paro shiganda kung islami bajaw halor kisla tagship tagpor ikyang nakwabalong kung takong kasiba siya'y malaka po kung tajukin yung pinan niyo po. Oh, yeah. Kung masli ka siya'y malaka po kung tajing ijong piningan niyo ko. Baby, you don't care how the thing with their hair, how the dog in the air, don't make a little on a man. In this band, they open up the Instagram, you're letting me know through, say we could have phone a man. Fail करते तूने शेक चरस के तेरे नहर ना किसी के बस के ले बेबी नीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कस के Get
मुझे क्या पता रूबा कैसी होगी सोचता हूँ तुझे चाहता हूँ तुझे दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटा जाने जाना ढूंढी तुझे दीवाना सपनों में रोज आए जिंदगी में आना ओ जाने जाना ढूंढी तुझे दीवाना सपनों में रोज आए जिंदगी में आना Let's go. Ladies and gentlemen, I have 5 different styles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 all together. Would you like to hear that? Here we go. सूट पट्टिया शाही चुन्नी तेरी ब्लैक मुंडे होके परदे तेनू तक तक के नचे जो तू हक तू लाके ते रख के सूट पटिया शाही चुन्नी मेरी ब्लैक
अंग बेबी कुछ भी रहा नहीं बस मैं ऐसे जाने न ले मेरी हंस के ले मेरी बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कस के Sin Cisnem, kalong ban yelum lang ya kinong senong borok, kuat ki badan senong, bat ki basa sabar senong, kamtam ya ki kun dikti ki kun samla jong senong ka bang hapan kelu Sin Cisnem, lagi badan senong, bat ki bapuli sabaru, badan si selong senong po, lene siwi pat ki state, lene sabaru jong state ki ba don ki mot bangi kuat iki ban lum Sin Cisnem ban penyi kendu iki senang bangi nam don kono ni fair, habok ki senong tau jing. Kata ketika jingmut jong kanika jing perlong jing kanika jing bam khana ko Sin Cisnem ni jule man la kasnem kumut la kumno nomor ba gade kisnong kepala kamhe kumut mati la kumno riutli kisniang ro kumto san lanen riutli jule man la kasnem wat mentaru ki masi kidon riutli bangela de ban penyap bangin yo ban jabam lang kinong song lalu ki kon ti kon kseu barok nodong sedong ban kenduk lang Sin Cisnem hapo jong kanika kontor ni madan ko he na kamta ban kenduk lang Sin Cisnem wat ki bam don sedong ngilik saw iki banwantang na kamta jong kanika ni jo pelai ku ko por ha ka ba ki kun jungi ki don ha ki suti teging temu bakapang jong kanika jong bam khana sedong jong ite kalong ba nginum don kono ki fer jumut ha sedong kata ka dikoi bangin ni kenduk lang kamar bangin ni kublai iwi man kawai thluyeng man iwi i noksong senang nginum la tendre da kajing kenduk jingi kemne kalong ba i pri ya kajing renti kajing i senong sitau ba kajing itu ba kajing songsuk songsai hapo senong ko tau nakaliang jong kasinong kajongi ya le ekene kemun adu kapor mendai adu kapor bom yangar umpat kha tendre ngale ekene culture bagane culture kasa hadu menta kajing temu jong kasinong rangkat bakaliang jong kaseng samla kalong ba wanra e kajing long shitli hapo kasinong kathau hoi hapo kasinong jongi idan ya population ka ba la 6000 tami e ki nong song sinong tenrei niabam khanalang hakaju kapor da ka bangini yo bentalang te nang tas koi pade kalong ba mdi tang bangi bam tang kene mentang lemo bangi sami ni ki do ne ki kini ki bangi la pengkre hang ne ko bong sodar tenrei ba ondala dep nang ne kamut kandan sa program hakaban peniai da ka sing samla sinong jongi ka pata khama youth club and social welfare organization bat kata ka dei bangin sa penle hangte po panas school nakaliang jong ngi ka sing samla sinong pata khama ni kwa banai kuble lang ya baro ki para samla ki badan hakabri jong unyu trap ba kanlong ko nuksa lang ba kiwi ru ki sang samla po kisnong ki ba fer po ka bri jong unyu trap bangindan ya ka jilong sitli bat kham tamru ban penne ya ka dustur jongi ki khasi mengate bawan ngani apa terkemate na dusnem rubunriu te nemar balong kanong cirang te la chonglok ngani lawan ngani tase nadu bawan nga nadu snem rubunriu babam do ni biar bab ngopang no bahano rengkat pergilok senong te andala dep ya samjo ya liwan bancaying ada bancaying kafe ya le machat i mai bachat i kon sui
อันนี้ก็kultur na du mandai mantai na du tapi kolong koma layalam gi te kolong e bastanat kag bangi ayo sisin jisnam ba yakandu cikon sikti ki baying ba sem ki kha ki lok ki jor te kano badap jing bastanat ka bakrau abayo ikum gani galat lada duk lada boy lada long kumugam noro hadani ke sisin jisnam te baro ya shamlang ise hadnya puntor banyak bamlang menilai men sokau snam semaiแต่ผมตุ้ยเสียชัดกี่กระจาดอเช็ดดอกี่ดอจิงหลังพากาดอมาซีหลังพากาดอสนิงหลังพากาเยหลังพาหลังพาสนายเช็ดกี่ยาซ้ำกี่กัดบายากดกาบายอกัดที่บายที่ยาหุ่นอียากระแมนอีกัดบายยอดักลากาบลองคันเด็ดมาลองบัชิบุนมายาหุ่นอีมาบังยาบามลังจิสินจิสเนมบารุไปลังน้องชมน้องหาชน้องพิทักษ์มา